आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी आहान बदमरोइबा पाउ प्रधानमंत्री न हाइरी भारत अमसो बांग्लादेश लेबाक अनिना थाजनबद युमफम ओइरगा ngamखैगी याउना समस्या खुदिमा कोहनबा ngamगनी मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोब केस तरुक थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग लिसिंग कुनमापन चहुम हुमद्रा हुमदोइ सुरे आसाम अमसो नोंसु बांग्ला विधानसभा मिखल अहानबा तांकक थायंग बोथादनगनी मुंबई के प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल दा मैसापुगी थौदोक्ता यामद्रबदा मियोइ तरा सिरे हुमुद्रा हेना सोपन नंगले अमसुंग लेबागस्ता हौजु फावदा बेनिफिशियरी कोटी मंगा लाख यांखै मंगा लिसिंग मरी हेनबदा कोविड 19 गी वैक्सीन कापख्रे लेबागस्ता कोविड 19 गी लाइचेट अमु हना संदोरलिबा सिगी येंगलिगा सेक्शन बवाटपगी थवंग सिंग तोकपिनाबा हाइजरी तंगाई फदबा सेक्शन थरंग सिंगांगना चटपगा लोइनना जे निफुमंगा गी मथक्ता लेबा मियोइ खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदा हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगा गी मरक्ता फुट तरुक लामना लेबियो माइ मिट अमदे खुचा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंगोइबा पाउ ऐतिहासिक ओरबा नुमिनिनिगा बांग्लादेश खोंगचता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi ढाकादा थुंखरे ढाकागी हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलबा मतुंगदा प्रधानमंत्रीना नेशन मार्टियर्स मॉन्यूमेंट सावर चतुना लैसु कटखे बांग्लादेश के निंगतम लानगी सही यांकै सुरक्पा भारत अमसु बांग्लादेश की कूटनीति की मरी से यांकै सुरक्पा मसुंग शेख मुजिबुर रहमान की मपोक कुमोन मुजिब बोर्शो थोरम अहुम असिगा मरी लेनेना प्रधानमंत्री लेबा अदुदा चटपनी ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड पांगथोबा थरमदा वांगांगबदा श्री मोदी न हाई लमदम असि उचाकोट हनबा भारत अमसु बांग्लादेश लेबाक अनि पुना चटमिनबा तंगाई फदे महाकना हाई गणतंत्र की मपुंग पापा शक्ति लेरबा लेबाक अनिना अमना अमबु थाजनबा हाइबे से युमफम ओइदुना ngamkhai ki yauna samsa khudingma kohan bangamgani श्री मोदी na hai भारत निंगतमबगी चै हुमद्रा मंगा मपुंग फारकपा मदि बांग्लादेश ना निंगतमगी सही यांकै फारकपा अनिना पुन्ना तामिनबा असिमक लाइबक फबनी मागना हाई कोरोना की लाइचत मतम दसु लाइबाक अनिना अमना अमबु तेंगबांग पिनरी लाइबाक अस्ता साब कोरोना की वैक्सीन बांग्लादेश ता सिजन हन बंगamba asida नुंगाइबा पोइ हाइनसु मागना मखा ताखे प्रधानमंत्री न हाई लाइबाक अनिगी मरी हेना भगत हनबा नहारोल सिंह अमदि एंटरप्रेन्योर सिंह मरक्ता तोना तिनबगी थवंग लेहन बताई लाइबाक अदु एंटरप्रेन्योर यांकै भारत लाकनबा बाटन तौदुना मखोइ हैथोइ सिंतोइबसिंग लाइबाक असे तंबिनाबा अमदि लाइबाक असे मखोइना तंबा याबसिंग अदुसु तमनबा थौरांग तौगुनि हाइना सुमहांगना हाइखे बांग्लादेश नहारोल सिंह गिदमग सुबर्णोर जयंती स्कॉलरशिप सु लाउथोखी मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा ये भारत आए हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें हम भी उनसे सीखेंगे उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं बांग्लादेश की निंगतम लांदा लेबाक असिनसु अचौबा थौदांग लौखी बांग्लादेश ना निंगतमबा चही यांकै फारकपगा मरी लेनना आकाशवाणी इम्फाल पाउमिगु उनबदा लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह हाई 26 मार्च है बांग्लादेश के इम्पोर्टेंट होइबनी अदो बांग्लादेश हाइरिबे लेबाक सी इंडिया की अखोइगी लेबाक की सु यामना इम्पोर्टेंट होय अखोइगी नेबरहुड ता लेबा अचौबा लेबाक अमनी बांग्लादेश अदना अखोइना बांग्लादेश पु अखोइगा यामना लूना लेमिनबा ताई यामना नुंगसिनबा ताई एट द एंड ऑफ द डे लेबा अमो होइबे तारदी अखोइगी नेबरहुड सिंगसी यामना चानाना लूना तिनमिनरगा लेबे ताई अदुना अखोइगा बांग्लादेश का यारिंगै नक्सिननबा मरुप सानानबा होनाबा हाइबेसी अखोइगी ते यामना इम्पोर्टेंट होय श्री निशिकांत उनबगी मपुंग ओइबा थौरम थासी कुनिपांगी नुमिदा पुंग 3 मिनिट यांखैगी पाउगी सक्तम दताबा फंगबिगनी शेख मुजिबुर रहमान की चामा सुबा मपो कुमन मरी लेनना संगनारबा फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल डायरेक्शन तौबा बंगबंधु कौवा फिल्म अमा भारत अमसुंग बांग्लादेश लेबाक अनिना पुन्ना पुथोकनी ताबिरिबा पावर से आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मणिपुर दा हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के नोबा केस तरुक थेंगनबगा लोइनना अपुन पॉजिटिव केस की मसिंग लिसिंग कुनमापन चहुम हुमद्रा हुमदोइ सुरे राज्य कोविड 19 कमन कंट्रोल रूम नंगसी नमुदावरम थोकिबा चेरोल अमदा हाई नौना पॉजिटिव ओइखो मियसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबालदगी अनि
Kakching amasung Teknopoldi amamam yauri haiba matam asing manungda covid positive oiba mi amata sikibagi paw leite anaba faduna discharge tawkibaga loinana naba phakiba migi masing 19,938 sure naba pharakpi sangchada mapudani pandasmi manga anida leiri raijasta hauji active case pun humfu leiri Marag asida Manipur ngarang phawbada COVID-19 vaccine kapi migi masing 13,350 sure masigi manungda healthcare worker 13,983 jauri Mukhyamantri Nongthoma Biren Singh na thas ki tara manga da Imphal City Convention Center da virtual oina sanga khraba Thobal Jilla gi punna project kulhumdoi ngasi lawu singu mantri oinam lukhoina hongnobi matung ina miyam da khusina khre Tharom da wa ngang da Sri lukhoina hai Nongthoma Biren Singh na lusingba sarkar asina miyam gi yaiphanna ba thabak tharom kya paikhatuna miyam da kanaba phanghali makha tana su miyam yai bayarna ba thabak kya pakhat khigani mahak na hai BJP na leba asti lai ba kanglu khuding ma putsa manaba miyeng jengi Ai matamda tawamani mana matamda tawamani adui wakhalonda BJP party ki duba ideology de thok to bulati BJP ni ikoi har chin le ba na kudi mok chap mana o mien da yamna santi le me yamna nungai na wata pa da ba chap mana ko pa no right mana na ingin da ba ba du ba ideology ni maloi na tola tar ba ma mana da ba du ba sing si da ena du ga maloi na ko the beach that might be the chief and empower Chiang Taiwan kan Thorum do the MLA Paunam Brozen Thopal District Jilla Parishad ki Adhyaksa Hasina amade Rajya Sarkar gi makothong official kya saruya ki Rajya asta umangi sarukta lanmi sakpa gi thodok khangau tan hangalakpada Rajya Forest Vibhag na nungnang ba phongdokle Manipur Sarkar gi Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force Kera hoibe angami na thokpa cherol madhai miyoi bana hingbada tangai phadna changni umang singa si miyam gilanni maram aduna umang gi sarukta lanmi thapani singba si Damage of Public Property Act 1993 amadi Indian Forest Act 1993 amasung Manipur Forest Law 1993 gi makhada dandi phangba yai maram aduna mausa gi pothok sing umang pat turel amadi lamla ke sa ose singa chinu thamba haiba si lebak asigi mipum khuding makki sangvidhan piba daitani Umang da lan mai thadu lan thumang bi thong thok tana bhona bada khunai kanglu khuding mangna mateng pangbina basu cherol aduna hairi Assam Rifles ke thokpa khokpang battalion na sinduna BCP sing amasung CSO sing oiba COVID-19 chana kanglo sin ngakpagi interaction program amanga se Tamenglong Jilla gi kaimai da pangthokre Janata Dal Secular Manipur State Unit ki President Maniar Goswami bu United Front Manipur ki advisor hapkre Pradhanmantri Narendra Modi ki thagi oina sandokpa radio program Man Ki Baat tha si kunipan ayu pung 13 da sandokani thorum asi Akashvani Imphal nasu Kangla amadi sangai sene animukta sandoktuna tahangani Pradhanmantri na wangang behek loibaga madugi Manipur wahan to sandokani masi numit asima ki numidang pung 9 da su amuk hana sandokani Akashvani Churachandpur LRS ta su sandokani dialect sing mar paite kabui thado mau amsu tangkhul lol da namathangi numita sandokani Asamam sunochu Bangla Vidhan Sabha Mikal Hanba Tangkak ta hayang bot thada nagani Tangkak asida Assam gi sit nimpu taret amasung nongchu Bangla gi sit kuntra gi Mikal bot thada na ba sem sare Mikal asin ningthi namadi niyom suna pangtho pangam ba gi damak election commissiona polling station khuding mak da VVPAT amasung IBM sijin hangani Assam na Tangkak asigi damak mirep chani humpumani lamba tawnari joint CEO Rahul Chandra Das na hai irang thokpa yaba amasung voter ka hena yamba polling station singda webcasting tawna ba sem sari Mark na hai COVID-19 sexual thorona khot patu akhana meng sangli sit nimpu tre asiki manang da Congress na sit nimpu humdoi da AGP na sit nimpu mathoi da BJP na sit kontra mapanda AGP na sit tara dam khogi mirep thagat li atai dol singam independent mirep humdra Nepal su mikhal esta mirep oiri nongsu Bangladesh heng bo thada nagadori basit kontra gi damang mirep sa mang bhudra mathoi ne lamba tawnari BJP na sit kunmar panda aduga masiga sungsina ba kangbu AJS yuna Purulia Jilla gi bagmondi kendra de mirep thagatli Trinamool Congress na sit kumar panda dol gi mirep thagatli aduga sit amadana independence mirep saugatli Congress leb dol sing amadi makoi gi sungsina ba kangbu Indian Secular Front gi apunba samjukta morcha na chumkho gi mirep sing thagatli Akashvani Imphal gi pau tabiri Mumbai gi private COVID hospital mai sabu gi thodok ta yamdrabada mioi tara sire anaba Humudra henbana manang nakpa sarkar amadina nai COVID hospital sing puthokre Thodok to lekhidraba sing nang mari mata da lupa lak manga gi khetri puran piragan haina Maharashtra sarkar na lauk thokre
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अमदे महाराष्ट्र राज्यपाल नसु लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंग अवाबदा सरु याके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु मैसापुगी थौदोक अदु लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंग मियोयसिंग दा अवा फोंदोकप लोइनना असोक अपन नंगलबसिंग अथुबा मतमदा फरक ओइरेसनु हाइरे Laibag as hauji phawda beneficiary koti manga lak yankhai manga lesing mari henbada COVID-19 vaccine kaukre. Haksel amso yaifa yumbal mantralay na hai haukiba pung kun mari de miyoy lak kulhum doy lesing yankhai nipan henbada vaccine kauke. Marak ashda laibag as haukiba pung kun mari de COVID ki anaba lesing kunthani toy samapan merputaret nawa phakibagaloy na COVID-19 nawa pharapki sang sada merpudra mga dasmik soyna nipan da layri. Haksel mantralay na hai COVID ke anaba koti ema lagta into hen bidi hanana naba fakre. Tongan ba rajya singda COVID ke anaba case ki masing khangen hengalak padagi laibag as active case ki sangso leptre hengalak le. Haujik laibag as COVID ki active case lak mari lesing kun matoy subna hum putaruk lairi. Masi apun ba positive case ke sad ahum dasmik manga ne. Hauki ba pung kun mari da laibag as COVID ke anaba case lesing yankhai ma pancham ngatara ni pan thengna bagaloina na apun ba positive case ki masing koti ema lagtara nipan hele haime matabas kimnong de miyo isan yankai tare chiki Maharashtra Punjab Karnataka Chhattisgarh amasung Gujarat rajya manga asida nongmoda thengnaba COVID ki anoba case ki masing khangen hengar lakli Maharashtra da nongmoda COVID ki anoba case lesing kuthra manga sama panyankhai ni thoi Punjab tab lesing ani chatruk umphuma thoi Karnataka ta lesing ani ga samga kulumdoi thengna ki Lebag as apun active case ke sath humdra humdoi di rajya ahum Maharashtra Kerala amasung Punjab tagini hauki bapung konmei da coronavirus ki sample lagtara mu to hena test tauki marak asta bharana tangkak nai na masing mapang lebag sing da COVID-19 vaccine makata na pikhi gani hairi sarkar gi paun hai lebag atai gum bharana mapan de vaccine thadok athing matham balaite hauju phawbu da lebag asta saba vaccine gi dose koti taruk hena lebag humdra manga da pikre Laibag amatana vaccine sang asuk yamna mapa laibag na pikhi balaite Bharat ta COVID-19 vaccine kapal se hi January tara tuk ta hauki bani masigaloina na numit kharini gi tungda mapa laibag da vaccine thado paso hauki haujik sanabagi pau Imphal District Football Association na sinba Maharaj Kumar Dhanendra Rajit Memorial Super Division Football League ki 11 Star Sporting Union Ground da sanakiba ngasi gi match ta USA Kurai ne piwa e kairmu panjat amasino da maiti be pikre DSA bisu production na ministry dun jathari taruk suba e Iboton Memorial Under 15 Football League ki ngasi gi match ta Rafana KYBO bu panjat amasino da thoiki atoba match amadana taida amasung loktak FC panjat amata sanaba ngamkhide Purum Chumbang Village sa jathari ahan ba Chumbang Cup Men's Football Tournament ki ngasi gi match ta ITCPC na sinuhut pu panjal mga sinoda aduga anisba match ta na John Talang na Khuibung bu panjal amasino da maiti ba PK TYC ne sinduna Sangeet Ground Committee jathari ba ahan ba state level Men's Open Football Tournament ki ngasi gi match ta MTTL na Signing Star bu panjal anisino da thoiki atuba match amadna TDA thoya na TYC Committee panjal mari ahum da thoiki Badminton da Bharat ke Kidambi Srikanth Saina Nehwal amasung Ira Sharma Paris chathari ba All Ins Master Badminton Tournament ke quarter final sangkhre nupa ge singles ta top se Srikanth Malaysia gi Jiam Jun Oibu aduga Olympic bronze medalist Saina Nehwal na France ke Mary Betomelu maiti be pikhi aduga Ira Sharma na Bulgaria ge Maria Mitrova bu maiti be pikhi Shooting da Sanjeev Rajput amasung Tejaswini Sawan New Delhi pangtholi ba ISSF World Cup ke 50-meter rifle 3-position mixed team event da sanag takman fangle event asimat da Bharat ke Aishwarya Pratap Singh Tomar amasung Sunidhi Chauhan ge Jurana Senjing takman fangle championship asta nupa gi meter kun manga gi rapid fire pistol da Bharat ki Vijay Bir Sidhu na lupa gi takman fangle Loishilakpada COVID-19 ngathokna ba face mask upa phutaruk lamna leiwa khutsa amadi maimit Tarutanan thamba haiba asama thong ahum singang na chatpinaba amuk hananing singjari aroibada moroyo pau amuk hana Pradhan Mantri na hairi Bharat amasung Bangladesh laibak ani na thajana bada yompham oirak ngamkhai gi yauna samasa khuding ma kohan bangam gani Manipur da hoki ba pung kon mai da COVID ke anoba case taruk thengna baga loina na apun ba positive case ke masing desing kon mapan chahum humra hum dei sure Asam amasung chu Bangla Vidhan Sabha mekal han batang kak ta hayang bo thadana gani Mumbai gi private COVID hospital da mai sapu gi thodok ta yamdra da mioi tara sire humudra hen aso open nangle amesung laiba gasta hauji phaw da beneficiary koti manga lak yang khai manga lesing mari hen bada COVID-19 gi vaccine kaukre pauloi jare